novi auto, prvi pehar. Pozdrav svima v novem videu, opet pričamo balkanski, jer je to ipak balkanska publika. Nadam se da ćete svi kužiti šta vam želim prenijeti u tom videu, ali prvo se moramo na hitro baciti na novi auto. Ajde. Brzinsko objašnjenje, to nije isti auto kao što je stari auto sa Toyota motorom, to je kompletno nova šasija, unutra je LT1 motor, to vama je peta generacija Chevy small block motora, to je motor koji ima direct injection i nema veze sa LS-om. Sa LS-om si dijeli samo proizvođača i koncept motora, a to vama je pushrod V8 sa Bregasa dole u bloku. To je to oko auta, više o samom autu u jednom od narednih videa, jer ovo je video recap Croatian Drift Challenge-a četvrte runde ove godine u Mičevcu. Uglavnom, Croatian Drift Challenge je najveće natjecanje u regionu, mislim da je bilo na startu čak 48 vozača, što je puno. Konkurencija je standardna, najjača u regionu. Ima još nekih mladih nada po pitanju Martina Grošelja, koji je pokazao da je konkurentan vozač sa drugim plasmanom na kvalifikacijama. Za nas, za mene, za moj tim je bio to vikend gdje se prvi put pojavimo sa novim autom, za kojega još ne znamo koliko ima snage, a znamo da ima oko 500 konja, vjerojatno nešto preko, sudeći po mom bat timu. Do sad sam auto vozio samo ja, ima samo jedan sic, nema ride alonga u tom autu za sad, pošto je to auto za natjecanje u kojem se mora trenirati, naštelati auto i ja kao vozač prilagoditi se stazi i uvjetima. Ovaj auto je napravljen zato da pobjedi svaku utrku na kojoj se pojavi, naravno to nije jednostavno postići, ali jedan i jedini namjen ovog auta je to da se pojavi na natjecanjima, odradi natjecanje pouzdano, konkurentno i pokaže da je ovo najbolje šasija sa odličnim setupom i nadam se sa jednim od najboljih vozača za volanom. Ovako auto uzme puno vremena da se ga složi, da se ga naštela, da se ga napira. Auto prije samog vikenda nije napravio ni jedan krug u driftu. Ja sam bio spreman nakon treninga u subotu ići doma po stari auto ako bi se pokazalo da novi ne radi pouzdano, da ima tu dječje bolesti, da je nešto krivo napravljeno u samom konceptu ili u sami izvedbi. Na svu sreću se nije desilo ništa od toga. Auto je odradio trening u subotu bez ikakve greške. Na treningu je bilo puno nervoze sa strane vozača, to sam barem primijetio ja, jer mi se činilo da svaki treći par na stazi se je zabio gume, raznašao gume po stazi i bilo je nekih sudara. Napravili smo manje kruga nego obično na CDC-u, ali meni to čak nije smetalo jer poznam E36 šasiju, znam da je bio, očekivao sam i tako se je pokazalo da je setup auta iz trailera dobar, konkurentan. Više sam radio na tome da se ja naviknem na snagu i da ustanovim gdje su naše granice po pitanju setupa sa samim gumama. Koliko nisko ići sa pritiskom, koje gume koristiti i vrlo brzo sam ustanovio da imam velik problem i to je ta da nemam dovoljno guma sa sobom i da ću zadnji par doslovce potrošiti u finalu. Tako da eto, to smo planirali tokom subote, subotu završili uspješno. Nedeljski trening prođe za nas u redu. Ne moram previše pušati granice s mojim autom, više je bitno to da utvrdim da auto radi 90% ili bolje, da neće ništa raspast kad je vreme za kvalifikacije i betlove i da utvrdim kako vozi moja konkurencija sa kojim stilom, koliko su brzi i di su ima generalno greške. Tako da, to je prošlo sve u redu u nedjelju, kad je došlo vrijeme za kvalifikacije, dobio sam 78 boda, što je dosta loše zapravo. I u početku sam se naljutio na taj rezultat, a na kraju sam skužio da recimo između mene i drugo plasiranog je samo 4 boda razlike. Znači svih 6 vozača je u 4 boda, što je u redu, znači blizu smo svi, vozimo tu po pitanju lead line-a. I na kraju se 7. pozicija na kvalifikacijama pokazala za odlična pozicija po pitanju lokacije u bracketu, ne? Jer kad si 7. znači padneš ispod drugoplasiranog
U tom slučaju drugo plasirani Martin Grošelj, sa kojim imam nešto iskustva vožnje, poznat mi njegov stil vožnje i znam da mogu imati pouzdanje u njegovu vožnju, tako da ako se prođe u redu u top 32, u top 16, se u top 8 snađemo s njim na startu. Nakon toga je bio plan dobiti u top 4 Adria, a sa lijeve strane breketa nama dolazi vjerojatno Debeli, Brdek ili Znavar. Vidimo sada kako će napasti Cvaju. Ali tu je Erik i hoće li Cvaj izvući? Neće. Nara, Cvajo sada izvan staze, Erik prolazi. Cvajo... Grošelja, ali ne da se ni Erika u Chaseu. Bravo. Guranje praktički preko crte. Očekivali sad ovaj rasplet nakon one fenomenalne prošle vožnje. Kao da je nešto puknulo. U top 16 nam je bila laka pobjeda naspram Cvaje, jer se on izvrtio u lidu. U top 8 je Martin ocrko kardan. Tu je možda naučio jednu lekciju, jer je u zadnji tren prije betla promijenio gume iz Zeknove koje je vozio cijeli dan na Zeknovo koje je jači model i iskazalo se da je ta Zeknova jači model jednostavno previše za njegov auto. Ja sam međutim vozio Extreme gumo koju bi svakako odabrao za betle od top 8 pa nadalje, jer to je moja kill mode guma koja mi na većem pritisku omoguća svejedno voziti dosta na chill, a na nižem pritisku može izvući maksimalne performanse iz auta.
na ovim pozicijama, kriminalni su svaka časa. Opa! Na kraju sad Adria. Slijedi top 4, praktički je tu cilj dosežen. Novi auto, top 4 od 48 vozača, dobar rezultat. Ali gladni smo, to nije dovoljno, znamo da moramo proti Adriana koji ima 200 konja više od mene i jako. I pošto se znamo prijateljski, pošto se znamo po stilu vožnje iz natjecanja, sam znao da moram napraviti dovoljno velik pressing, ne kratiti linije nigdje i da na taj način mogu sa dovoljno brzim autom dovesti Adriana u grešku u njegovom chaseu, jer je teško pratiti na Mičevcu gdje se vozi na 5 tranzicija. Za sve koji pratite europsko ili globalno drift scenu ćete znati da neke staze u Mastersima imaju samo 2 tranzicije, neke staze u Mastersima imaju 3 tranzicije. Formula D ima čak staze sa samo 1 tranzicijom. I to znači da je Mičevac dosta tehnična staza, posebno jer je drugi dio staze na brzom layoutu koji se vozi ovaj vikend, svaki put tranzicija preko ove šahte, jer cijeli poligon ide ovako, usred toga je šahta. Znači ti iz outer klipa uvijek ubrzavaš niz brdo, radiš tranziciju negdje oko šahte i onda se uz brdo nekako setlaš u outer klip. Tako da to je zanimljiv faktor tu na Mičevcu. Teren, asfalt svake godine propada i svake godine više osjetiš to šahtu i također osjetiš više rupe između prvi i drugi veliki zavoj. Tako da to je bitno za spomenuti. Protiv Adriana je bila dosta teška borba, taktika se obnesla, pretpostavili smo da će napraviti grešku u chaseu ako sam ja dovoljno brz i to se je dogodilo. Morao sam uzeti Adrianu tu pobjedu. Prošli par puta me pobjedio on. Sad je bilo moje vrijeme da opet uzmem svoju pobjedu nazad. I u finalu nas pričeka Debeli. I kreće nama prva finalna borba. Debeli lida, Erika Chasea. Kreće druga borba, znamo da će sada Debeli ubiti od Chasea, ali zna i Erika koga voli, neće biti laka meta sigurno.
finalu nas pričeka Debeli. Debeli vozi S14, kojega je vozio na Mastersu, to je šasija koja je zapravo savijena od Kereša na Mastersu, ali ok, je setapirana nazad od mrtvih. Auto možda nije 100% simetričan, ali pokazao se je za totalno konkurentnog, ima snage, sekvencija radi i geometrija sama je očito dovoljno dobra da Debeli odlično performa s njim. Tu i sad naravno Erik Debeli Chase. Ušao je malo u njega. Problemi za Debelog, sad neočekivano. Erik mora proći stazom od okrene. I kreće majstorica, još jedna nam je sada Debeli Alida, Erika Chase. Skoro ravno.
posebno kamere visoke svjetljenosti, ali čak i oni ne trebali isfokusirati i ušli smo njega. Ne vidim. Opet idemo dakle sa peharima za današnji International Cup od CDC-a. Prvo ćemo riješiti naravno. Dobro, a finalna borba ova koju smo stvarno razvukli, stvarno čekali, ali stvarno je vrijedilo svakoga metra. Erik Janković i Debeli. Drugo mjesto danas ovdje uzima Erika Jankovića! Što znači da je pobjednik četvrte runde CDC-a International Cupa Nikola Ilić Debeli! Drugo mjesto danas ovdje uzima Erika Jankovića! Ovdje imam dva lista, jedna je moja bilježnica, a druga je objašnjenje sudaca. Prvo kao prvo, ne znam da li sam već vidio takav backlash u komentarima na svim društvenim mrežama naspram odluke na eventu. Tako da tu moram ja kazati svim vama hvala na podršci, hvala da rutate za moj rezultat, za moju vožnju, hvala da ste oduševljeni nad našim performansom. Mi smo uživali na stazi, bez obzira na drugo mjesto koje je dobro mjesto, ali s kojim smo se malo razočarali, smo svejedno zadovoljni s vikendom. Bilo je nešto drift taksija, bilo je upita za dijelove, novi auto radi odlično, drugo mjesto je dobro postignuće. With that out of the way, ja i Debeli smo si dobri. Nema tu loše volje, nikako, komuniciramo privatno, vidimo se za 2 tjedna na Westgateu. Htio bi dočarati svim vam, gledateljima, koja je glavna razlika u chase stylu, znači u načinu chaseanja lidera između mene i svih ostalih vozača. Najviše se to moglo vidjeti u finalu, gdje sam ja uleteo Debelom na vrata, a on je odlučio mene ispratiti na 1 do 2 razdalje i to mu je dalo pobjedu jer je imao više kuta.
I ja ću točno iskomentirati šta se dešavalo sa moje strane, šta su vidjeli suci, šta su mi suci napisali ovdje. Ali prvo, ajmo si pogledati na pod, gdje imamo već nacrtanu stazu. Imamo nacrtana dva zavoja, desni, lijevi. Imamo outer clip, idealna linija je skroz vani, lošija, najlošija linija, ne? Znači, lider mora pogoditi ovo ovako i on podrifta ta zavoj, tu otprilike napravi tranziciju i podrifta sljedeći zavoj. Dva zavoja, jedan za drugim, a ta dva zavoja možemo raščleniti na pet cona. Gdje je outer clip, možemo napraviti granicu, to je vrh zavoja. Sljedeća zona, namještanje na tranziciju, zona tranzicije, namještanje na vrh zavoja i vrh zavoja. Ja kao vozač dajem najviše na proximity iznad svega. Znači, perfektan proximity je po mom mnenju to da kad lider pogodi idealno lead liniju, chaser je isto duboko kao i lider i sa kotačem na vratima od lidera. Chaser može dominirati lidera sa time da bi nosio više kuta, što je jako teško, pogotovo na stazi gdje je puno tranzicija i stazi koji ima takozvani rhythm section. Ako imaš ti zavoja koji su duži, 180 stepeni recimo, onda imaš puno više mjesta za namjestiti se i doći na vrata lideru. To bi bio recimo drugi zavoj u mičevcu i zadnji zavoj u mičevcu. Pravilo u driftu je to da chaser ne smije smetati lideru. Znači, kad se lider bliži zoni namještanja na tranziciju, će lider polako smanjiti kut zato da bi napravio tranziciju na drugi zavoj. I chaser u tom slučaju mora napraviti mjesta da bi zadnji dio prošao pored njegovog prednjega dijela i to što bliže. Skoro svaki vozač na Croatian Drift Challenge-u i zapravo većina vozača ima style chasanja takav da se u rhythm sectionih, znači gdje su zavoji otprilike 90 ili manje stepeni, da chasa na razdalju metar do 2 sa matching kutom i na taj način automatski može proći guzica od lidera kod nosa chasera, ne? Tako da lider ne pogodi njega. Jer ako se to desi, automatski je kriv chaser gubi. Onda chaser opet polako u zoni namještanja do vrha zavoja proba smanjiti ta razmak što više. Sad većina vozača, tu ćemo bacati par klipova, ih možete vidjeti ovdje, ne smanji ovog gepa skroz do nule, znači na manje od par centi, nego ostanu na približno metar do 2 metra gepa u sljedeći vrh zavoja. Moj osobni chase style je jako agresivan i puno riskantniji. Glavna stvar u chasanju je naravno linija. I prošle 2 godine radim na tome da ne kratim linije da bi stigao chaserja iz zavoja u zavoj. Ali moj chase style je svejedno tako da sam kod lidera na vratima koliko dugo mogu, onda kad lider napravi tranziciju, ja napravim kompromis sa kutem, znači smanjim kut već prije tranzicije, ovako, pustim lidera preko, nakon tranzicije zadržim smanjen kut, zato da bi na kraju zone namještanja na sljedeći zavoj mogu nositi više brzine za liderom do njega i staviti moj lead wheel, znači moj prednji kotač baš na vrata lidera. I fora u tome je to da suci ne cijene toga dovoljno. To je moje osobno mnenje i to je mnenje vas, publike. Jer svi ste gledali da je moj chase style bio agresivniji i bili uvjereni zato u to da bi ja mogao proći dalje. Ali suci su tu odlučili da ne nosim dovoljno kuta u chase-u. Teško ima dam argument protiv toga, jer stvarno je to da smanjim kut u chase-u,
ali zbog toga vozim puno riskantnije i u samom vrhu zavoja, kako i na kraju zone namještanja sam puno bliže lideru nego što su drugi. Ja znam da je dosta teže doći lideru na vrata nego se voziti na razdalji 1 do 2 metra sa istim kutom. Zato bih pozvao svih vas u komentare, publiku, vozače, organizatora, sudce. Napišite šta vam je najbolje u driftu, šta tražite vi od vozača, šta vam je najviše uzbudljivo, šta je tisti ekstra faktor. Jer po meni je ekstra faktor to da voziš nekome baš na vratima i ako malo smanjiš kut u chase-u. Sad ima nekih specifičnih slučaja gdje su mi suci uzimali bodove radi smanjenega kuta u chase-u i to je bilo najviše presudno između mene i debelog. A za to se budemo pogledali videa i argumentirali sa moje strane, vidjeli šta kažu suci i na kraju se vidimo u komentarima. Evo tu imamo snimke iz sudačke perspektive od prvog i trećeg betla, znači prvi betl kojega je dobio debeli na kao boljem chase-u, aha i treći betl koji je bio one more time, debeli ima bolji lead, ja ima bolji chase. Htio bi uspomenuti to da debeli jako koristi left foot brake i posebno u prvom betlu se može vidjeti da je on kroz veliki dio zavoja na left foot brake-u i kad on pusti left foot brake se odmah ispali 1-2 metra ispred mene. To je posebno vidno na kraju prve zone gdje onda smanjim kut da bi opet ulovio proximity. Žvan mi je u mailu napisao da sam tu gubio bodove u chase. Ja bi tu uzeo više bodova u leadu jer je left foot brakanje bespotrebno u prvom zavoju. Također druga zona proti kraju zone, praktički točno na kraju same zone prema outer clipu 3 kod publike debeli pusti left foot brake i odmah se ispali na clip 3 kojega ja skratim i još imam mali kut jer jednostavno tokom zone radi njegovog left foot brake nisam mogao biti na full gasu koji bi mi omogućio više kuta i nositi više brzine u clip 3 da bi postigao isto liniju i isti kut kao on. Jer jednostavno vozač pratitelj ne može pretpostaviti kad lider pusti kočnicu i ispali se iz left foota na obično driftanje. Moram uspomenuti da to nije dirty driving sa strane debelog, to je jednostavno njegov stil vožnje, ali ubuduće bih htio vidjeti da se što manje tolerira left foot brake, jer mi smo ipak došli na drift natjecanje i ne želimo raditi previše rolling burnout. Mali insight sa strane vozača koji isto zna left foot brakeat. Na left foot brakeu je dobar osjećaj jer imaš potpuno kontrolu nad autom. Auto ti ne divlja previše, lijepo možeš kontrolirati i čak dodati kut na relativno široke liniji. Naravno moram dodati to da moji lidovi nikako nisu perfektni. Posebno bih htio kritizirati lead u trećoj borbi gdje skoro kompletno falim prvu zonu. Na snimki od gore i na GoPro iz auta se čak još dobro vidi, a u autu je bila vidljivost nikako. To vam dobro dočara četvrti battle ako se vratite nazad na onboardove. Tamo je već toliko tamno da čak GoPro ne može više dobro vidjeti staze i to vam može dočarati kakav je bio osjećaj u autu. Definitivno je to lekcija za pripremu u buduće da stavimo neka svjetla na auto koja može osvijetiti pod kutem da bi mi vidjeli stazu sa strane kad klizimo bokom, tako da mogu tvrditi da se imamo svi još puno za naučiti. Na kratko, htio bi vidjeti nešto promjene u načinu suđenja. Jedna od tih promjena je to da razdalja u twinu ispod metar i pol pa do nule se cijeni eksponentno na gore. Znači, ako si ti na razdalji koja je manja od toga, bi trebali suci to jako cijeniti jer je to takozvani pocket u kojega je jako teško doći, pogotovo na stazi koji ima rhythm section. Htio bi da se manje tolerira left foot brake u leadu. Naravno je iznad svega linija koju smo ja i debeli probali gađati što bolje, ali definitivno možemo zaključiti da publika želi vidjeti vozača, chasera koji se svaki zavoj nabije na vrata lideru i da je to veće uzbuđenje, riskantnija vožnja i bolji show za publiku nego mečanje kuta
1,5 m, 2 ili 2,5 sa razmakom. Kaže Klaudija, smijem se tako da mora biti dobro. Dobro je, jer nitko ne kaže da je rast jednostavna, da je rast bez bola, da je doći na viši nivo jednostavno. To što radimo sad, to što se izdešavalo u nedjelju i to što ćemo nastaviti raditi narednih 4 tjedna za mene, gdje svaki vikend vozimo negdje, je rast, je diganje na novi nivo, skupljanje iskustva i učenje novih stvari. Ne? I to nije nužno jednostavna stvar, kao što se to doživio organizator i suci kad je publika bujala dok je bila dodjela pehara. Ne? I recimo kad si vozač, po pitanju mene, koji gradi karijeru iz tog športa, moraš gledati na samo natjecanje na malo drugi način kao što gleda većina ljudi. Drift natjecanje je entertainment produkt za publiku. Organizator je vlasnik kuće, vozači smo hrana, suci su kuhari, MC je vaš konobar, tako da kad gledaš na cijelu stvar ovako, onda skužiš da je bitno da je svaki od tih faktora dobar i da je mušterija u pravu. Tako da mušteriju se može u našem slučaju zadovoljiti na više načina. Imamo 2 glavni smjeri. Jedna je to da prilagodimo pravilnik, prilagodimo način suđenja, tako da bude mušterija zadovoljna, a svejedno da budemo mi fair prema vozačima, da nagradimo tehnično dobru vožnju, a zajedno je tu druga smjer koja je jako bitna, da mušteriju, našu publiku, naučimo šta se traži u driftu, pa da vi sami odlučite šta bi željeli vidjeti i da to podijelite s nama u komentarima, u debati koja želim da se nastavi dole. Tako da ste svi dobrodošli dole u komentarima, ali ne zaboravite doći na sljedeće evente jer bit će dobro. Debelj je pobjedio za malo, bilo je blizu, zabavili smo se na stazi, tako da jedva čekamo opet voziti zajedno. I htio bi pozvati svih vas da dođete i da se vidim na sljedećem eventu. Speaking about what we're doing at the weekend, the first thing I'm gonna do is get a Mohican. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok. In the morning took a train to the beach. Wrote a message in the bottle and we threw it in the sea. We watched the waves smash against the rocks. We watched the sea bring the message back to us. Open it up and to my surprise there was a picture of a fish with big purple eyes. There was a picture of a fish with big purple eyes. This world is crazy, it's the craziest world I've ever seen. This world is crazy, it's this world of crazy human beings. This world is crazy.